Kari Amerika menen kami kala theari ki atli ki tamte kam jong ki Islamic Revolutionary Guard apo Syria. Ki Islamic Revolutionary Guard ki deki kenhur ke bakarsan baya ka sarkar Iran. Mana kalang ka Amerika kala theari ki niki atli ki kitam halor ka syasiat jong ki sipai Amerika apo Syria. Kani ka syasiat theari ki kitam apo Syria kalawan ka por bagat mah pelenggi Gaza bat ki Israel kanang jurba apo Middle East hakani ki singi ke bamenta. Nakilang sipai Iran kala berngam bakilam songskut nani songklik ti halo kena kejinglia jaga United States of America bahkan terkala ki kitam jaga Amerika lane ka Amerika karang ther biang ki kitam juga Iran ke badan po Syria. Hakawi pat ka khobor prangot ki sipai Navy jongka India ke badan kadan officer kila syarai pendram hakari Qatar daga bakno bagi spy lani ki sintiat ya kari Israel. Kini ki frangot ki batrai ki private company ke badan po Qatar kila syarai pendram daga ba unsusiat yap and disinfasi ki India kala pen pau ke disau bitar ke disau kendet halo kan ka rai jongka Qatar. Kini ki arpongot ki he sipai kila syakam habna akas jongka senam baladam bat ya kejingkam joki semla pentip syaka sokar India dei tak hadu sibanai melakam niki la pentip syaka Indian Embassy ke badan apa kata nakaliang katrat badi page iki kambari jongkar India kala ong bakanya khon katbala nakam taman pelai ye kini sipai ke belasa kendo akari kata bat hadu mentam semla tebu ke ikada ke bakongsan maka kata kelarai penam joki niki khubor ke lapau hakabala kendo daga Qatar bakini ki prangot kisentiat ia kari Israel.